Hareba paisagem tasi nebe furak, iha protetor natural nebe ema barak sedauk hatene. Ai parapa. Humba moris, iha linha entre tasi no raimara. Ohing lorong, neneik começa lakong. Lixo, no menos consciência, causa natureza lakong ne proteção. Enquanto a situação hirakne, geração fong começa a intervém. Husi sirania limang, kuda filafali esperança. Mudança la precisa mai husi asaun bot, husi asaun kikida, bele ona muda futuro. Antes ita to iha kuda ai parapane iha processo lubu kida mak primeiro ita tem que foti ulu fini ka ai musan hodin hona ita bele ba ia tau fati inda halo viveiros se vai hira viveiros ne pronto ona viveiros ne pronto mais ou menos durante to ita hen fulanem balete nia pronto ona katak nia tahane começa a sair to sanulu balete, nia garantia katak ita bele kuda, sai garantia punya sustentabilidade, nanti ita bele bakuda. Se vai hira ita antes ita viveiros ne pronto, nanti ita tem que preparar ulu fatin ne ita tu bahalo restauração, fatin sira mesma kansa hetan destruição. Então ita tem que bahare ulu fatin, no ita hamos fatin sira mesma kita halo restauração ne. Depois ita hamos tia prosesu ita sei ke raikuak, ita ke hoto raikuak, ita sei lalin aiwane husi viveiros fatin to iha raikuak na beta prepara to halo restauração ne se vai hira pronto no mak foi ita kuda se raikuak pronto ne ita pa kuda ai parapa na maka ita lori husi viveiros fatin ita para iha ai raikuak ni ita bele kuda no ita kuda lori ona ba ita kuda nanti ita bele takarai hodiak hodinune ita bele na fati garantia paninia sustentabilidade kaninia moris tasa moris se hira ita kuda arbirumos orsida nia la bele garantia paninia moris kan sustentabilidade paninia tasa morisnya. Durante processo nebe kuda aiwan ini dificuldade barak maka primeiro iha área nebe maka agora do kami hal restauração dificuldade bo tidak maka animal tamba ita foi kuda tia maka sidau aiwane sidau bot maka animal tama animal bahan nomos nia sama aiwane beta foi kuda tam nia sikik ne kan nia medida sikik entai orsida animal darum bat sama hotune ita la garantia na ba ninia sustentabilidade ba tasa moris mebe nia bele mate hotu tamane maka se dificuldade bo tida iha territorio timor hotune animal ne maka sai hanesan dificuldade bo tida ba estraga ba ai parapa ninia zona ka ai parapa ninia area maneira ida atu resolve ba problema nebe animal estraga ba iha ai parapa ne maka ita tem que halo lutu haleu ba ai nebe ma kita kuda mebe lutu ne la garantia kada kla haba tempo naruk tamba ita area costeira ne rai nebe maka nakon homasi nantam lutu ita halo anesan ita usa arami ka paru-paru ne nia
la to tinan tolu tina hatan sana nia dodok na fatin antau ita tenke na fatin halo manutenção balutu e depois itamos tenke sosialização ba comunidade sirne be mak husik animal ka sirne be hakia animal antau ita halo sosialização sir labele husik sirne animal iha area costeira ne tamba aiwan be mak ita kuda ne prosesu naru kida mak foi ita to kuda to enava mas kon animal mestraga ne lorong ida det nia bele hotu tane mak ita tenke comunidade mos iha consciência para la bele husik animal livre iha área costeira ori nune bele garantia banini aiwan ebe ita kuda ne nini sustentabilidade. Ai parapa iha rua, iha original nomo si asociado, ya asociado maka ita bot serbelare dane sirane ne laos ai parapa nabe maka original, mas tambah sira bele moris hamutu ko ai parapa original, então siramos kategori ba ia ai parapa. Mas ai parapa asociado katak sira bele moris mos ia fatin selu ka area terrestre sira nabe maka ninia salinidade ne lahanesan ho salinidade husi tasininya. Iha ai parapa iha ninia forma oi-oing nebe maka ho karakteristika moris nebe maka lahanesang iha ai parapa balung nebe maka ho spesies hanesan rhizopora sira moris o siranya abut nakrakat tung i hanesang mos sonerate alba sira moris o siranya abut sai hambrika ita ema babang ema bulu dehang sira abut dadais uza abut dadais então tambah samak sira bele salva ondas bot sira honune abele labele tasi labele foti tane rai marang nomos labele estraga comunidade sira numang tambah nia iha nia abut nebe maka força tebes hodi satan no redus tiha força husi tasininian então idane nia redus ona risku husi abrasaum sira nebe maka babaing iha kada lorong sempre foti taninia rai marang sira. Então idane for impacto buat tebes, impacto positivo tebes ba itaninia rai marang sira. Nia benefício depois de nia benefício hanesang nia for oxigênio ba itema ba animal ba biodiversidade sira selukmos e nia benefício selukmos mak ai parapa ema bele uza saiba hanesang ekoturismo. Diferente uituan tambah ai parapa original sira la iha mudansa ba sira ninia tahang. Kada iha tinan tomak sira la iha mudansa ba sira na tahang tomak sira na fatin azul, na fatin mata hanesang nem. Mas bem diferente ho ai parapa associado sira nebe maka moris hamutuk ho ai parapa original sira wanghira iha tempo nebe maka sira nia tahang monu. Então sira nia tahang monu no marantia. Depois tempo dan hafuin recupera fila fali sira nia tahang phone. Mas be ai parapa lah ya. Ai parapa nian nafatin mata kanesang ne tinam batinan. Iha Timor Leste tuir ada adu si UNDP yang husi 2018 iha 35 mabe iha area hera nebe maka itan inian ita halo asesmentu ne ita hetan iha 18 spesies ne hahu husi area si eton inian bato iha area rehenek mutin ne ita kobre hamutu spesies 18 mangrove. Tuir hamni hanoi se ai parapa la iha timor itare itatene timor rai klot tene rai kikwang i parte ida ai parapa la iha maka itaninia rai se nakunu ho tasi se domina ho tasi tambah servisu botu si ai parapa ninian maka nia salva itaninia rai marang sira usi tasi nebe maka lorong foti itaninia rai kada sentimu lorong foti itaninia rai marang sira.
parapa ohin lorongnya nami kuda moto ka 8.000. Ebe 8.000 nami la kuda ohin det. Lorong ami target tona kata ka 8.000 nami kuda iha lorong hat. Antau lorong ida ami tengke halo kuda 2.000 polibek. Ida nema kami niang. Hanya sa noing esperança baia. E parapa ne akara kuda barak ditang. Ida ne para bele po protege ma itamos. Beliu ia tasi. Atunane animal sirem be makmuris ia tasi incluímos ita ema. Se parapa ma ita kuda barak ia tasi anta protegemos a ita ema. Atune sa exemplo anessa ia inundação ia forro. Qua mamuk sira lata mamuk sira la bele diretamente tami ia tasi atune la bele foi estragos badu tasi sira mesma que ia tasi. Tamba se lata mamuk sira qua mamuk sira mak tama diretamente ia tasi anta estragos mos do tasi. Essa menina ne ia area dolo kuang nian que e parapa hina bala ia antang mota ne mai ne diretamente tami ia tasi antang estragamos do tasi sira hina ba ahuruin anta ikan sira moris dok tia husi tasi husi esa la mai moris ia basic tasi ya esa ninin sira la ia antau hine ami ihenemos ami se monotiliza hela be hare be do tasi sira ikan sira ante hine ami descobre kata do tasi ne heta estragos total nema ka husi parapa anta itabele esa tais fila fali atune aqua mamuk lata mamuk sela bel diretamente tami tasi. Se ita kuda parapa barak anta ita cuidado na tasi. Cuidado na tasi anta fomos cuidado ma ita. Atune essa inundação rumah bele essa tais netika aqua mamuk lata mamuk sira atune la bele diretamente tami tasi. Ai dene maka hana karak ne ai parapa ne kuda na fatin det. Kuda to barak atune tasi ne mos tarepa kapaz. Ya. Bele fo diak ma ita dulu. Kuda e parapa garante a sustentabilidade. Ai parapa laos de tai horis ida, mai be futuro ida.